Nalazim se u Ledincima, potez Liparije i predstavljam vam uknjiženu vikendicu za prodaju koja se nalazi na placu od oko 800 i nešto, 840 metara kvadratnih. Kuća je pozicionirana tako da imate dvorište ispred i iza. U osnovi ima 80 metara kvadratnih, znači ovo dole gde je prizemlje, garaža, u prizemlju je dnevni boravak sa velikom trpezarijom i kuhinjom. Garažu ne moram sada otvarati, može da se koristi kao magacin, može i kao garaža. Na podovima su porcelanosa pločice, znači kvalitetno urađeno, ne mora se ništa renovirati. Drvena je stolarija, znači predsoblje, kuhinja sa velikim dnevnim boravkom i trpezarijom i kupatilo sa duš kabinom. Sve je funkcionalno. Možete samo organizovati kako vam odgovara. Na drugom delu, na gornjem delu, se nalaze spavaće sobe i još jedno kupatilo. Dvorište je idilično, imate svoj park, imate baštu, kuća je lepo urađena, znači spolja ne mora da se sređuje. I ono što je interesantno, osim dvorišta, imate i prelepo veliku terasu. Znači ovaj gornji deo isto tako je osnova 80 i nešto kvadrata, znači oko 40 kvadrata ima na prvoj etaži, iznad toga još imate i tavanski deo. Da vam prvo pokažem zadnji deo dvorišta. Terasa je prostrana, ima bar 30 kvadrata, ima ulaz u gornji deo sa terase i ovde su ulazna vrata, može da se spoji sa donjim delom, da se zatvori. Dve sobe su na ovoj etaži, ova je poprilično velika, zauzima otprilike polovinu. Možete da razdvojite, da imate dve spavaće sobe ili da je i ovo dnevni boravak. Ovde je manja soba, polusoba, sasvim dovoljno stane krevet i kupatilo još jedno sa prirodnom ventilacijom. Pozovite Master 021 nekretnine 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković.